Imana yafashe icyo tutari kugura amafaranga, icyo tutari gukora ikindi icyo ari cyo cyose, yamiga ifata amateraniro y'Imana imare kuyaduha, iyashyiramo ibintu byose dukeneye mu isi, amateraniro. Iyo rero twayahawe, tugahabwa amateraniro, twahawe amateraniro, nta kintu cyahatari twakoze kugira ngo tuyabone. Amateraniro yaguriwe, igiciro cyatangiwe i Karivari, i Gorigota. Haleluya. Igorigota niyo Pasaka. Amateraniro umunsi bariko bakubita Yesu, bakamukubita, baramushwanyaguza Yesu, baramushwanyaguza. Uwo munsi muri we hasohotsemo ibintu byinshi, ariko muri bimwe byasohotse hasohotsemo amateraniro. Claude ndababwira buko yuko ari ameze, ariko Claude arafite ibibazo. Claude yaje hano yatanze ubuhamya ko nashitse Bujumbura nibuka gutinda imbere y'Imana, agace icyo umuntu azahakura, icyo umuntu azakura imbere y'Imana. Tukarangare. Claude yari mubi ku isura, icyo cyambere. Nta muntu wokumbura isura ya Claude. Nkumbuye Claude, ntawe wo kwicara ngo akumbuye Claude. Ndavuga Claude, nimba uri hano uri Claude si wowe mvuze. Claude twabanye mu Kiyumbi, niwe ngiye kubabwira. Claude wagaze umureba gutya isura ntiwoyikumbura. Cyakabiri yagira umutwe. Icyo mvuze sinkabije, nta kantu nakamwe mvuze nkabije. Yagiraga ise murayizi, ni indwara izihindura uruhu. Uwo mudamu ari umukobwa amaze gukora nyine, yakoze defile nziza imbere y'umwami. Umwami aramubwira ngo saba, aramubwira ati ndi umwana noja gusaba ubusa. None se ushika imbere y'umwami ugasaba igari, cyangwa ugasaba imodoka, ugasaba nubwo usaba imodoka imeze gute, nubwo usaba indege, nanone kandi yo guhana ikibuga cyo kwiparika. Ariko hari ikintu arambwira ati noja gusaba imbere y'umwami, noja reka njye kubwira mama, ngo amubwire mukecuru yamamubwira ati urasaba igihanga. Bishop igeze kutubwira umwana ngo bajanye n'ababyeyi be muri alimentation, nko muri Simba mu mujyi, cyangwa zirya alimentation nini zikomeye cyane za Nakomati, ngo baje barahaha, ngo baje gusohoka umwana ashika harya bazashira za bombo. Noneho ashitse areba wa undi mukese za bombo kandi zazibiriya bazamazizana no gusohokera, ngo ashike ngo aguma kureba cyane bombo, ngo azirebe. Wa undi aramubwira ati tora izo ushaka usohoke. Undi atoya, urashaka iki? Ngo nintora ndatora nke, wowe ndorera uyore. Hari umuntu wasabye visa, agenda ubwa mbere barayimwima, agenda ubwa kabiri barayimwima, asubirayo barayimwima, bwa gatatu ageze 10. Ngo barowe baramubwira ntukagaruke, turakuborotse, tuzoguha visa, twabonye ko nta mpamvu yo kuyiguha. Iyo umuntu ashaka ikintu aba yagize nogira Imana nkabona kandi icyo gihe aba ari tayari kumubwira ngo nunyura hano ukahanyura, ariko washika hariya ushaka uburyo gusa, inzira yo kuja ushaka si hariya
urareba uburyo unyura wamugenda ukubitiye parafo ukubite amabati winjire niho usanga icyo ushaka kandi tuguhaye amasaha 24 twese turaziranye hano Mwami Imana mu izina rya Yesu uhabwa icubahiro ku buzima bwacu uhabwa icubahiro iminsi yacu yose uhabwa icubahiro dufite byinshi byo kukuvugaho yaravuze umwanditsi ngo bigoye gusobanura Mwami Imana mu izina rya Yesu turi munsi y'ibirenge byawe Mwami niho duciriye bugufi hanyuma Mwami w'abami ibyiza kuri ingezi ibyo nifuza ubwo n'ibyuno imyanyifuza unyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mano ikubiyemo byose ibyiza kuri ingezi ibyo Mwami duhishurire ko ibyo dushaka ahubwo ibyo dushaka aho nibyo byiza kuri twe nifuza unyuzwe n'ubuntu bwe duhishurire Mwami ibyo dushaka si byo byiza kuri twe ahubwo ibyo waduhitiyemo ikubiyemo byose kadukomera Imana amashyi menshi cyane baririmbyi ni abantu bagira mwuka wera cyane hari amagambo y'indirimbo iyo ndirimbo ihimbanye ubuhanga bukomeye cyane ibyiza kuri nje sibyo nifuza batubwiye ngo ngaho dusabe ukumva ibya Imana ikambwira ati rwose mbahaye umwanya ngaho umuntu wese navuga icyo ashaka mwokumva ingene abantu bodekona hano bose aba ibintu ukabona rwose biranditse muri Bibiliya hari umudamu witwa Herodiya yari afite umukobwa we ku munsi umwe umwami yakoze anniversaire ngo uwo mukobwa yari azi kubyina cyane ngo arakora anniversaire biba byiza cyane umukobwa aragenda arabyina aratamba bikora neza umwami aranezera akora ku marangamutima y'umwami umwami aramubwira ngo wa mukobwa we ndashaka kukugirira neza mbwira icyo ushaka nkiguhe ariko uzi guhura na nyakubahwa akakubwira ngo mbwira icyo ushaka ushize narabwirije hano duhuye bene uko azaje gusura abaturage akambwira ngo mbwira icyo ushaka Salomo yasabye Imana iramubwira ngo Salomo koze igitangaza uwabitekerejeho kabisa ntiwasabye amafaranga oya ntiwasabye gukomera cyane ku ngoma yawe ntiwasabye bya bindi byose tuzi abantu bosaba asaba ubwenge bitusha ku mutima w'Imana Imana iravuga ngo
ibyo wasabye bifite ubushobozi bwo kuzana ibindi. Amen. Hari icyo umuntu asaba kikamubera ingumba, kikamubera cyo kikama kiguma ari cyonyine. Hari n'ikindi usaba kikazana ibindi, niko gikubiyemo ibintu, niko ibintu bimeze. Salomo aritonda. Uwo mudamu umukobwa amaze gukora nyine yakoze defile nziza imbere y'umwami. Umwami aramubwira ngo saba. Aramubwira ati ndi umwana noja gusaba ubusa. None se ushika imbere y'umwami ugasaba igari cyangwa ugasaba imodoka, ugasaba nubwo usaba imodoka imeze gute, nubwo usaba indege, nanone kandi yo guhana ikibuga cyo kwiparika. Ariko hari ikintu arambwira ati noja gusaba imbere y'umwami noja reka njye kubwira mama ngo amubwire mukecuru yamamubwira ati urasaba igihanga cya Yohana Umubatiza. Genda uje gusaba Yohana kandi umusabe gihanga. Yamayirukanka no ku mwami. Timvuye kubaza twakoze inama mu rugo none twemeje igihanga cyane cya Yohana Umubatiza. Ntage abantu ndi baza barya abantu. Yama tuma abasirikare ati mugende mu mucemo, amagenda bacamo ijosi. Baramuzana kumbe tingaho. Bamayishira neza ku isahani. Tugenda gushira mukecuru. Hari abantu batazi gusaba ibintu, batazi gusaba stock. Ubwenge uzabureba stock, uzabureba ikintu kimwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ibyiza kuri nje sibyo nifuza, ngo ahubwo nibyo umuremyi nifuza. Ego nibyo umuremyi nifuza. Bishop yigeze kutubwira umwana ngo bajanye n'ababyeyi be muri alimentation nko muri Simba mu mujyi cyangwa zijya alimentation nini zikomeye cyane zana komate, ngo barahaha ngo baje gusohoka umwana ashika harya bazashira za bombo. Noneho ashitse areba wa undi mukese za bombo kandi zazibiriya bazamazizana no gusohokera. Ngo ashike ngo aguma kureba cyane bombo, ngo azirebe wa undi aramubwira ati tora izo ushaka usohoke. Undi atoya urashaka iki? Ngo nintora ndatora nke, wowe ndorera uyore. Bega umwana nindora afite ukuboko gusa. None umwana bene nyine uzawiga kuvuga byose byabonye, urumva nyine avuga ati nindora ndatora duke, wewe mukuru torera wamuyora. Ari abantu bazi nindora ndatora nabi, wewe ndore. Imana ishimwe kwa dutoreye amateraniro. Dukomere Imana amashi. Turashimira Imana cyane ibyiza Imana duteguriye nibyo byiza cyane kuruta uko twebwe twahitamo, kubera ko duhitamo kubera nyine nivo zacu zigenda zihusha kenshi. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana ku materaniro meza Imana yaduhaye. Turashimira Imana ku bashitsi Imana yaduhaye. Nabonye inshuti yanje Kirayi kuva muri Kenya, reka musabe ave hasi. Mumvisha buzanye n'umupasiteri, ari umupasiteri bazanye Uganda, nave hasi rwose tumwakire. Turi kumwe na Pasiteri Francis, nawe nave hasi tumwakire.
hari undi mupasiteri turi kumwe hano bose nawe ave hasi tubakire bashumba bacu hari uhari tubakire ndabona araba shitsi hamwe n'abashumba turabakiriye inshuti zacu mwakoze cyane Imana ibahezagire murakoze cyane twongeye kwakira inshuti zacu nanone Ruhanga yabivuze neza zivuye hanze y'igihugu cyane cyane nko muri Amerika ni Burayi n'iriya ba Bishop bari jewe uzi impamvu mbikunda nkunda kubera ko umuntu kuva muri Canada cyangwa muri Amerika hano hari amakanisa murabizi ko ari menshi mu murenge wa Kimironko yonyine ifite amakanisa amatorero menshi cyane fata Kimisagara fata Nyamirambo fata Gikondo fata Kicukiro uje Indere wamukomeza uzoserukiriye haje za Gasyata fata amakanisa yose hanyuma aviriya aze abari we washaka muri we jewe nahomba cyane umuntu wese uvuye hanze y'igihugu umuntu wese uvuye hanze matorero atandukanye akaza gutarama hano akaza akagusanga jewe mbi agaciro bikomeye kuko yari kuja handi kandi agiye handi naho ni byiza twese ni kwa data wa twese mu byukuri mwakoze cyane nongeye kubivuga mwakoze mwagize neza turabakiriye n'ibyishimo byinshi Imana ibaho umugisha nongere mbasabe dukomere Imana amashi kubw'inshuti zacu simvuga gusa wenda bafashe indege n'umuntu wavuye hano hepfo muri Avega ariko asengera hepfo muri ADPR ariko akazi rwose uwo muntu n'uw'agaciro kuko umuntu yakuganye nzi ikintu cyo gukenera abantu ukababura no gukenera abantu bakaza bagusanga n'umugisha Imana ibaho umugisha reka dusome ijambo ry'Imana komeze gahunda zacu dusome Yohana ibice 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gukira abari mu isi y'iteka ahubwo abikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe amen turi mu cyumweru cyangwa se mu kwezi kwa Pasaka turi mu kwezi kwa Pasaka ko turashimira Imana kubyiza Imana yadukoreye kubyiza Yesu yadukoreye Pasaka izamwe Imana kazamwe na Yesu hose ugenda ubonamo Imana ukabonamo Yesu hari ikintu navuze mu gitondo ngenda ngarukaho cyitwa amateraniro umubyeyi ufite umwana hano mu materaniro ariko ko numva ijwi rye cyane protokoli dufashe abahagaze hariya hanze araguma asenge nyine ariko hari igihe ijwi ry'abana riba kandi bandi bumva ijambo ry'Imana gusa ni byiza kubazana mu rusengero amateraniro baze nyavugeho gato hari ikintu gikomeye Imana yakoze kuri twe gusa icyo kintu mu buryo bwo mu mwuka ni ikintu gikomeye cyane kandi cyane gusa ikintu abantu bahorana ikintu umuntu ahorana uzubona ari igisanzwe
ndabaha urugero. Abantu kubera systeme ya Afrika itarakoze cyane nkuko yari ikwiye gukora, kuko tubona ibindi bihugu, abanyafrika benshi n'abakene. Umubare munini w'abanyafrika batuye benshi n'abakene kubera systeme ya Amerika. Ni nziza cyane iyo kurya Ruhanga avuze ngo turahakunda, ntituhakunda komuteri. Iyo umuntu hageze hari ukuntu nyine bakoze systeme, bakoze umurongo, umuntu wese uhageze akabona akazi agakora, akabona amafaranga, ntagire inzara, ntayambara ubusa. Gutunga imodoka biroroshe, gutunga telefone biroroshe, kubaka inzu sinzi wenda reka ngarukiraho taje kuvuga menshi ngahusha. Ariko ivyo wenda murebera systeme y'ibihugu bimwe byateye imbere nka Amerika, nka Canada, nk'Uburayi, sociale yaho ntituhakunda ngo kuhakunda. Tuhakunda kubera systeme bari abagabo bakera bakoze mu buryo umuntu ahageze. Abantu bubatse amazu baruha bakubakira n'impunzi zizoza mu myaka. Abari abagabo barakomeye cyane, bikomeye. Nico gimpamvu tuhakunda. Icyo nenda kuvugaho ni uburyo iyo umuntu ashaka kujayo kubera izo mpamvu navuze haruguru, kubera hano yarajwigiriye azakora gutya bikanga, agakora hano bikanga, bakamubwira ngo ugeze i Burayi cyangwa muri Canada uzushika ni byoroshe gusukwa mugenda ugakora, ukiga ugakora, keretse udashaka gukora. Kandi ngo udashatse gukora niko twumvisega ngo haba za restaurant z'abantu bataza bakora bazamagenda za leta gusa ngo bakarye. Nimba barabeshe, nimba ariko kuri ivyo birabareba sinje aho bivuze, niko numvishe. Iyo umuntu asengera cyane ategereje ngo araja muri Amerika, araja i Burayi, araja muri Canada, araja muri Australia, arimo kubisengera cyane cyane ashishikaye, aba ari ikintu cy'igitangaza iyo abonye afashe visa. Hari umuntu wasabye visa, agenda ubwa mbere barayimwima, agenda ubwa kabiri barayimwima, asubirayo barayimwima, bwa gatatu ageze 10 ngo barowe baramubwira ntukagaruke turakuborotse, tuzoguha visa, twabonye ko nta mpamvu yo kuyiguha. Iyo umuntu ashaka ikintu aba yagize nogira Imana nkabona kandi icyo gihe aba ari tayari kumubwira ngo nunyura hano ukahanyura, ariko washika hariya ushaka uburyo gusa inzira yo kuja ushaka, si hariya urareba uburyo unyura, wamugenda ukubitiye plafo, ukubite amabati, winjire niho usanga icyo ushaka. Kandi tugwaye amasaha 24 twese turaziranye hano. Yaba nariko mbwira abahindi zari kungora, ariko uko tuziranye biroroshe nkuko ubusa, kubera icyo umuntu ashaka. Iyo umuntu ashaka ikintu runaka, ariko iyo amaze nk'aba ari abafandi mwana bavuye muri Amerika, inshuti zacu, ubu kuvuga ngo Amerika niki ningi Rwanda ningi Buvira arayifite iyo bagoheka agakarita kabo uko afite umugabane indangamuntu yawe ukabona barego passport, ariko iyo wishaka umeze gutya systeme. Rero cyo nendaga kubabwira mu mwuka, iyo umuntu Imana yafashe icyo tutari kugura amafaranga, icyo tutari gukora ikindi cyari cyo cyose, yamiga ifata amateraniro y'Imana iraya.
imare kuyaduha iyashyiramo ibintu byose dukeneye mu isi, amateraniro. Iyo rero twayahawe, tugahabwa amateraniro, twahawe amateraniro, nta kintu cyahatari twakoze kugira ngo tuyabone. Amateraniro yaguriwe igiciro cyatangiwe i Karivari, i Gorigota. Haleluya. Igorigota niyo Pasaka. Amateraniro umunsi bariko bakubita Yesu, baramushwanyaguza Yesu, baramushwanyaguza. Uwo munsi muri we hasohotsemo ibintu byinshi, ariko muri bimwe byasohotse hasohotsemo amateraniro. Mu mibabaro, mu kubabara no kubabazwa kwa Yesu hasohotsemo amateraniro. Nicyo kiguzi cy'amateraniro. Iyo Imana ireba yaraduhaye amateraniro avuye mu rubavu, mu maraso, mu nkoni nyinshi, hagasohoka havuyemo byinshi, ariko muri bimwe byasohotse mu rubavu rwa Yesu no mu mibabaro ni amateraniro. Attention rero kuyafata nk'ibisanzwe, ntukamenyere. Amateraniro si ikintu cyo kumenyerwa. Bana bato, ntukamenyere. Bakobwa beza, ntimukamenyere. Amateraniro si ikintu cyo kumenyerwa. Aha niho bamwe bashitse bahakura ubwenge nk'aba Salomo, bahakura imbere y'Imana, bahakuye ubwenge bukomeye cyane. Salomo yagaze areba igisiga, inyoni mu kirere, akamenya ko igiye gutera igi. Gusa yayireba ngo kubera ubwenge yagiraga, yagaze areba inyoni igurutse, akamenya ngo iriya nyoni ifite igi mu nda. Yagaze areba umuyaga, akamenya aho uvuye n'aho ugiye, kubera utambuze. Ikintu cyitwa kumenya Imana yashize muri ubwenge budasanzwe buva imbere y'Imana. Salomo mu materaniro niho niho Ana yakuye Samweli. Abandi bakuye Ana yari yararushe araruha, yagiraga mukeba wiwe witwa Penina. Yagaza ubundi kubura umwana ni bibi, tuzoza tunabivuga bukeye, tubivuge buke. Ariko noneho kubura umwana ukagira n'umuntu wari ukubwira ngo cya gisebe cyo kubura umwana, agahora amutoneka. Gutoneka birumvikana ko ari imvugo yoroheje. Gusyonyura nk'igisebe waratonekaye, noneho akamasa. Si nko gusesereza kandi, ariko ni mu bwa gusyonyo igisebe. Agira ikibazo cyo kubura umwana, narangiza mukeba we yatuma nk'umwana, kuko Penina agiraga abana benshi abahungu n'abandi. Zaniri igikombe hariya mwana, ngo abawe bagiye ku ishuri, gutuma abana banje wabatesheje umutwe bimeze bite. Ana gahwera yararushiye, ashika mu rusengero akaza asa n'umuntu wasinze wanyoye ikimugi. Ashika imbere y'Imana aratinda, azi imbere y'Imana uzutinda imbere y'Imana. Ndabasaba muza mutinda imbere y'Imana, muhatinde, muhakunde. Haba icyo amafaranga tokora kiba imbere y'Imana. Ana arahaba
akavuga n'umubabaro n'agahinda. Umunsi umwe Imana iramubonekera. Yarasohotse gutya, asohokana umwana w'umuhungu mwiza witwa Samweli. Yavuye, abandi bakuye abantu. Kuwa gatanu narabwirije hano, umuhungu ubu ni umugabo, turi mu rwego rumwe, twari mu myaka imwe, nibuka witwa Claude. Naramuvuze kuwa gatanu. Claude, hari umuntu uzuba mu butayu, mwembi mubana mu butayu, ariko ukamugirira imbabazi, ukareka no kwisengera ukamusengera. Claude twese twarabanaga Kimihurura, tuba muri Serpa, twamureba Claude ukavuga ngo icyo nasengeraga nk'ikibazo cyane ndakiretse ngiye gusengera Claude. Claude ndababwira buko yuko ari ameze, ariko Claude yari afite ibibazo. Claude yaje hano yatanze ubuhamya ko nashitse Bujumbura, nibuka gutinda imbere y'Imana, agace icyo umuntu azahakura, icyo umuntu azakura imbere y'Imana. Tukarangare. Claude yari mubi ku isura, icyo cyambere. Nta muntu wokumbura isura ya Claude. Nkumbuye Claude, ntawe wo kwicara ngo akumbuye Claude. Ndavuga Claude, nimba uri hano uri Claude si wowe mvuze. Claude twabanye mu Kiyumbi, niwe ngiye kubabwira. Claude wagaze umureba gutya isura tiwoyikumbura. Cyakabiri yagiraga umutwe. Icyo mvuze sinkabije, nta kantu na kamwe mvuze nkabije. Yagiraga ise murayizi, ni indwara izihindura uruhu, indwara y'uruhu izamihindura, niyo ariko iba mu za mbere mbi, izazihindura ishusho y'umuntu, akagira ise. Claude akaba umukene, twese twari abakene. Ariko wareba Claude yatahaga kuri Kanjepe ahantu mu kizu, aho imbwa zararaga mu cyumba kimwe, Claude yabaga mu kindi kitagira imiryango, tiyagiraga hata, tiyagira umureba, tiyari mwiza, amazi akagira desordre. Yari kavuyo yanazayinjira mu ikanisa, akamayiruka mimata aracuranga n'abandi bakorari twagira, akamayiruka gusa, akamanyura nkariya, akamayiruka. Ese ba kuraje wakwitonze koro kuraje, akamayiruka tayitaye ngo. Kandi twagiraga abantu b'abanyacubahiro batari bake aho muri Serpa hariya, b'abayobozi, noneho bateretse imodoka zabo hariya, none akamayiruka akamayiruka n'ibyuya nise ntazayoga. Twese twari dufite uko twari twambaye, ariko wataha ukaba nk'ufite nk'agasabune kagifura, ukaba nk'uje nko muri dushe, ukagira ikinyuka ukikura inani nyine bisanzwe. Ariko niwe wa mbere tiwo mukumbuye pi. Ariko bacuranga gutya, mbere yuko bacuranga kera akamasenga gusa, kasenga. Claude arasenga, noneho yasenga akagira imbaraga z'umwuka w'ibyishimo w'Imana, akaba yuzuye Pentekoste, yinjira mu materaniro. Takureba ngo muri bande, takureba ngo indirimbo igeze, takureba ngo igeze muri irevo, akamayiruka mu materaniro, akamasara n'ibyuya yabacaho mwese mukavuza. Tuzogira gute? Inama irabereka uyu muntu protokole zikamaze nyabuna akukavuye, ariko gani mu ikanisa nta cyaha yakoze, ntafata miko. Bya bindi by'abahungu bazagira wiki akamafata miko, nta miko. Akamayiruka akamanyura mu bande, akamagira gutya, kandi ganono ahanyuze hose mwese mugapfuka amazuru.
agize guti izuya ntawo muramukije ariko twasohoka gutya twese twaje no kuryama natwe twarabambaje batorosha ariko Claude akamagira gutya arasenga yabigiranye igihe kitari gito ngo buki kuba imbere y'Imana ni byiza. Haleluya. Baraka tulizo nilizozipata kwa bure. Babwira makuru ko ndababwira amateraniro imbere y'Imana tukazwakinisha Claude Mwogani ntiyagiraga n'ijambo kandi yagaza avuga menshi yo ndiyo yabonye kubera amaze turamuhararuka amaze arasenga akamara arasenga akamayurira mu biti byaho kuri serpa habaga ibiti by'imyembe akamayurira akamabiraraho arasenga. Pastor Francis aramuzi yageze hano kuko yaje hano yatanze ubwo buhamya sinovuga buhamya bwa Claude ngo murangize ngo buki nijoro saa 9 z'ijoro aryana abona umuntu araje wambaye imyenda y'imyeru myiza n'amakasi umukasi murawuza sizo na kwisahani gutya araza amukora ku mutwe yamukoze ku mutwe umutwe urafunguka akuramo ubwonko aramubwira ngo ubwonko bwawe bwabuze uruhande rumwe nico gituma ugira kakavuyo kose abandi bazagenda gutya wowe ukagenda gutya. Nico gituma nta muntu ugukunda abantu bose ntawe uzi kwimva ntawe kubwira ngo dutahane waje ugira ubucafu nduzumenya kugira ubucafu abantu bose uzubanuke kubera dore nge numeze. Aramubwira ngo kubera amasengesho yawe ngiye arabufata arabwose abusubizamo mwamara kubusubizamo arahakora warangiza hamamira kwa kundi tekinoloji y'Imana warangiza muri uwo mwanya amukora yasirashira amukora ku ijosi isirashira yandwara irashira. Cya gatatu aramubwira ngo nguhaye umugisha umuntu wese uzosengera urambitseho ibiganza azohabwa umugisha. Byabaye gusa kana z'ijoro yamasoka yamasara mu kibanza cya serpare ari yakimuru arasarariruka nonoga ari umusaza atarabwana yamayiruka mamanuka apfa mu myembe habaga centre ngo ni mu myembe ariruka atangira kubwiriza umuhanda arabwiriza aragenda ngo bucya bamushinga icyuma cy'amasengesho umuntu wese Claude akozeho gutya akamasubizwa abantu batangira kumushira amaturo umuntu yasengera gutya uwakize ikibazo cy'amafaranga akamaza 500,000 kandi ico gekere muri za 2000 nakangahe 500,000 umuriyoni imiliyoni 2 Claude yamadu de pasa. Haleluya. Umva imbere y'Imana mfite umuntu uvugira ni umukuru w'abatamzi kandi yitwa Rukundo amaya yuko izina ryaje riri ku mutima. Apotre Udu Claude yamatu de pasa yamaba umugabo yamaba mwiza kandi yari inzobe ariko ifite yandwara yanzobe yamica Claude yamaba umugabo yamakira yamagira amafaranga tumurebe tukiswigire kwa kundi zu egera nani egera kidari numvishe kumukungu ushikamo ndi mukuvuga makuru ya Claude sinifuze kuyamara kubera imbere y'Imana tukarangara imbere y'Imana aha hazaza n'ubwenge umuntu utagira ubwenge umuntu utagira ibitekerezo umuntu abantu batokumbura umuntu abantu batareba neza umuntu wapfuye wazwigiriye mwebwe imbere y'Imana murayi gute washikuka muza kuri WhatsApp ukarangara kaje kose kakagucaho reka aha kuri robine abandi bahanywereye bahakuye abana iyi nka Yesu yaduhaye yitwa amateraniro ni abandi bakamye ubuzima bwabo burahinduka iyi nka
iyi mvyeyi Yesu yaduhaye iyi amateraniro, inka yitwa amateraniro, niko nyisi, inka yitwa amateraniro. Iyi ni abandi bakamyeho, ba Salomo niyo bakamyeho, banywa amata yitwa ubwenge, ba Claude niyo bakamyeho. Yamatu de pasa, twamatu ubona ko umuhungu gutya amatu de pasa buri yamatambuka imbere, yamasa neza, wa mutwe urashira, amafaranga araza. Umugabo umwe yamamuha imodoka, aramubwira ngo koro nguhaye imodoka, ari yamusenge nguhaye imodoka, nguhaye n'umushoferi. Akamamutwara gutya, akamaza kimihururu muri baba protokole babandi. Nyuma y'igihe gito bakamabaza, kamaza paritse imodoka hariya, ariko wa mana we haleluya, bangushira mukunga buke papa nashiremwo kabisa. Claude aratudepasa, yamatudepasa, aratudepasa. Twamatubona ko Claude banzureke nkwereke. Umugabo aramubwira ngo ngiye imodoka yanje, ngo uyu n'umushoferi uyitware auzozuje hose. Amafaranga Claude yamagura ikibanza hano kimirongo, yamayubaka, yamashaka umugore w'umupolisi mwiza usuti, yamashaka, yamakora ubukwe, muri sariwe amadive, yamagura ikiradio kingana gutya, yamagura igiteleviziyo kingana gutya, bagazashira za kasete zijya zakera zibinyuzi, za zindi zakera bijya byabringana gutya, akamashiramo, yamashiramo tukaje gusura Claude, akamazana igikopo cyanedo agatereka. Imirimo y'Imana nguko inka Claude yakamyeho, niyo Yesu amateraniro. Nawe ubwigeze imbere, washika ukarangara inkikamisa, washika ukarangara ntukame, ukaguma ukajwigira gusa ngo bansengere, bagusengere wawe inka. Claude yamatudepasa gutya, umunsi nagiye kumusura, twese twari tujwigiriye, ariko naje mbaye musenge tuyahweyire kundusha. Nido nibwo nabonye yamayani y'udupapuro nibwo nayabonye mayani yo kudupapuro. Ndamureba ndavuga ngo koro yewe uko we Imana tuzadusenga nawe niwe wasenze. Kera ntangira kubyibaza, byagenze gute papa? Arambwira ngo kado nakoze igitangaza, nagaza ndeba rimwe nkagira nk'ubwenge, kareba abantu, nta muntu wagaze unsuhuza, twasohoka kubera kuba inyuma y'abantu, mbonye usigiye igiceri nkabona yangira imbabazi, nari mubi ndiyahura, ndavuga ngo nimba Imana ibaho ngiye kwishaka. None dore ibyo yankore, wabibonye? Dore fatwa n'amaremoso, ndavuga ngo Mana ubaho. Byatorero bagaza bamucunga protokole Claude, kandi yarazafata mikoro ngo buke abarevera waryo, babayobozi, babategetsi, babanyacubahiro, bagaza baja mu kubiro kwa Claude. Pastor twari tuje ngo dusengere, babandi hahandi harge abarevera waryo. Apotre Meshake niwe asigiye urufunguzo, akira niwe ukwiye kuba nyiri torero hano, ufite umwuka w'Imana. Iyo mzeyi tugashika imbere y'ahandi abandi baza bakirira ngo hakura amarira, tugashika abandi baza
azababonera umugisha uzubare. Oya, umuntu utagira isura, umuntu utagira ubwenge, umuntu ubwonko bwabuze arakira, amakira mu mafaranga, amakira mu bwenge. Korode azi Igiswahili, azi Igifaransa, azi Icyongereza, azi Ikigande, azi Lingala, ni wowe azi Ikigande kandi yanyuze rimwe gusa yamakimenya. Yanyuze gusa agiye mwivuga butumwa yamakimenya. Azi Ikigande, azi Igiswahili, azi Lingala, azi Igifaransa, azi Icyongereza, azi Ikinyarwanda, ni wowe rimwe gusa. Aho hantu umuntu azagera, wewe aho abandi bageze bakakura abandi bageze bakakura ubwenge, abandi bageze bakakura abagabo, abandi bageze bakakura abagore, abandi bageze bakakura ubumenyi, abandi bageze bagakira indwara, abandi bageze bagahumba. Tukarangare. Hallelujah. Tukarangare, my friend. Tukarangare. Uburangare ni bubi, burica. Tukarangare. Kurode bamusingiriza urufunguzo n'ikashi. Niyo bishop ubu yaragiye afite amatorero hano mu Rwanda, afite n'ayandi. Icyo hari icyo cyo kwigisha cyo nashatse gusobanura, ni ubuzima bwitwa amateraniro. Igihe umuntu atamenya icyo yahawe, yaragihawe ukagifata nkaho utagihawe, abandi bageze bakakirira, abandi bageze ubuzima bugahinduka, woroshye urarangaye, uri vide, birinjira birasohoka. Abandi bageze bagakira ubuhanuzi bukomeye buhindura ubuzima bwa, urarangaye. Ndashimira Pastor Rutayisire kuwa gatatu, hajya ni kuwa gatatu, yadukoreye ikintu kabisa. Ijambo rimwe yatubwiye, mutima wanje ndavuga ngo ndumvise. Yaratubwiye ngo Imana izitwigisha, ngo ikaduha Satani akadukoresha ibizamini. Ayi wewe bakobwa, uzokora ikizamini kandi Satani uzi ukompoza iyo examen. Satani azakompoza examen. Imana namwe ati, namwe uvuye muri sale y'ishuri, namurangije amasomo yose namuhaye, mukoresha examen. Kandi amateraniro niho tuba twaje kwigira. Hano mu rusengero haba ibintu bine bigomba kwakorera. Icyambere ni mu rugo iwanyu, ni kwa so, ni kwa data. Icya kabiri ni mu ishuri. Icya gatatu ni kwa muganga. Hano abarushe n'abaremerewe baza bakakirira. Hano ni mu ishuri tuba twaje kwiga urukundo, tuba twaje kwiga imbabazi z'Imana, kwiga ingene umuntu aza yanga, kwiga ingene umuntu aza kunda umwanga. Hano tuba twaje kwiga ingene umuntu azokwanga ariko wowe umukunda. Uzoshobora imbaraga, ufite imbaraga zo kwanga, zo gukunda ukwanga. Ufite izo mbaraga Papa Trezor, ufite imbaraga zo kugira ngo umuntu akwanga bikwereke ariko wowe umukunda. Izo mbaraga uzoskura. Tuba twaje hano ngo tubyige, hanyuma Imana ikamidufata, ikamidutuzanya n'abantu batwanga, kugira ngo noneho ni Satani ukora ikizamini. Cyo kizamini gikore, cyo kizamini. Umuntu azakandagira undi gutya, turi mu mukungu hano mu Gisirimba, cyangwa nk'aba bakora rumwe kandi abantu batazi kuririmba agafata mikoro, uhagararanye n'uzi kuririmba. Je byose ndabizi. Utazi kuririmba n'uzi kuririmba bahagararanye. Utazi kuririmba azatwara uzi kuririmba, nawe azaririmba nabi. Kamugwese wiki kintu cyabaye gute, kwamukubita inkokora. Umuntu yatazi kuririmba, nukuvuga ngo utazi neza gusohora ijwi, kuko amategeko nyine bajya tuvuga ngo basi kuririmba n'abatazi, ugafata bomba ukabashiraho. Uzi kuririmba azaririmba nabi kubera ko ahagararanye n'utazi kuririmba. Noneho ukumva aramuderanje, amamukuye sunikisha inkokora. Kubera iki?
ofete tesite ntoya y'Imana ikunyujije imbere kugira ngo ikurebe ko wize urukundo ukarumenya. Ijambo ry'Imana ritwigisha ibyo ritwigisha byose. Tuba twaje kwiga, nyuma yo kwiga tukaja gukora ibizamini. Ijambo ry'Imana ryasobanuye neza, yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Vugira ijambo sose, Imana yakunze abari mu isi. Iyo turebye Imana nk'Imana, uburyo yaremye umuntu n'uburyo yamuhaye agaciro n'uburyo yabikoze, Bibiliya itwereka neza 100% ko Imana yakunze umuntu. Iyo usomye amakuru y'Imana mu rukundo rw'Imana n'umuntu, iyo ishaka ibaratugize nk'imbwa, iyo ishaka ibaratugize nk'ihene, iyo ibishaka ibaratugize nk'ibiti, iyo ibishaka ibaratugize nk'intama, iyo ibishaka ibaratugize nk'inkoko. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka neza urukundo Imana yadukunze. Yaradukunze, turabizi, yarabigaragaje. Yarabikunze, turabizi, dufite ibihamya ku rukundo rw'Imana. Semene haleluya. Bibiliya yavuze ngo kuko yakunze abari mu isi, cyatumye igira gute? Itanga umwana wayo. Bakambwira ngo ntanga umwana wanje Debora, ngo ibintu bimwe bipfuye hano mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu cyangwa mu bantu, ngo kugira ngo biriya bintu byose by'akavuyo n'ibindi bibi biriho bishire, kugira ngo njewe ntanga umwana wanje Debora. Cyo kintu magikunda mu ruhe rwego, kugira ngo Huduma atanguriye mwana we afite umwana witwa Abigail. Timwumva ko avugirije, kugira ngo Huduma atange Abigail, akavuyo kari Rwanda i Kigali n'akari muri Kenya no muri Kongo, abantu baza bicana kugira ngo karama gashira ekamasha. Iyo Bibiliya ivuga ngo yatanze umwana wayo, mwumva iki? Mwumva urukundo. Umwana araruta amafaranga, ibintu byose mfite no bitanga kubw'impamvu z'umwana waje. Norara hejuru y'igiti hanze mu mvura, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, kubw'impamvu z'umwana waje. Nopfa kubw'impamvu z'umwana waje. Nogogwa kubw'impamvu z'umwana waje. Umwana ntabaho. Yamwumvira avuga ngo, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana. Umwana mwumve ko ari ikintu kidasanzwe, niyo mpano ya mbere iryoshye ibaho mu buzima n'umwana. Iyo Bibiliya ivuga ngo yatanze umwana wayo, aho muza mwumva urukundo. Cya kabiri, isi n'umwana ntiriba ku bamarayika, ntiriba ku masarafi, ntiriba bariya bitwa abakozi bakorera abana, abageni ba Kristo, byitwa ko ari abakozi. Twebwe ndi turi abakozi mu isezerano, turi abana. Iyo mwumvishije icyo, muza mwumva urukundo. Iyo Bibiliya igaragaje ngo yafashe ubutaka, irabufinyafinya, irabuhindura, ibugira umuntu, iramubwira ngo iyi si n'ibirimo n'izi bintu byose ndabiguhaye. Muza mwumva urukundo. Imana imaze kurema ibintu byose yaremye mu isi, iravuga ngo ndabiguhaye, ndabikugabiye. Muza mwumva iki? Muza mwumva urukundo. Ninguha 500 yaje, uzumenya ko ngukunda. Nubona guhaye 1000, uzomenya ko ngukunda. Nubona gusohokanye muri ya restaurant aha kwa Magnifique cyangwa kwa Randa cyangwa mu mujyi kuri Simba, ukabona nguteretse igikombe cy'amata, kakiguha ngo nywa, unywe uhage,
ukabona nguhaye 5 wambwiye ngo ufite ikibazo cyangwa nkabona umpaye 5 ruhanga tugasohoka akambwira ati pasi wabwirije neza nguhaye 5 iza numva urukundo. Imana gufata ibyo yaremye amafi inyanja ibyo yaremye byose ikavuga ngo ndabiguhaye muza mwumva urukundo. No guha 500 yaje nasaze muza amafaranga azava ari ugukeza muza mwumva urukundo. Kuko Imana yakunze abari mwisi datamye utanga umwana wayo w'ikinege muza mwumva urukundo. Iyo ni valere. Notanga umwana wanje habaye yo kwicwa na malaria yo kwicwa n'abandi ariko ngo ndamufashe ndamutaza ngo akavuyo kari muri Kenya gashire iyo gakomeje. Kandi sije uvuze nawe nuko umwana se iyo mwumva bimeze gutyo muza mwumva iki muza mwumva urukundo. Semene haleluya. Zumba ajya n'umukobwa nzo umuhungu hajya yitwa yitwa Mugunga afite izina rya Nzungu nawe ni Mugunga Nzungu ngo atanze habaye muza mwumva urukundo. Ntimugasome ijambo gusa ngo mutambuke nimwumva umwana aho bavuze umwana muza mwumva urukundo kandi rutagereranywa. Rutagereranywa mwabana mwe rutagereranywa. Dore urukundo watumye mpfira nagaruka ibyo dukorerwa byose biva mu rukundo rw'Imana muza mwumva urukundo. Iyo dusomye urukundo rw'Imana tuza tuvuga ngo Mana tuguhaye 100%, duguhaye 10 uradukunda kwere kunda umuntu. Urukundo rw'Imana muririmbye ravuze ngo ruratemba nk'uruzi. Urukundo rw'Uwiteka uratemba nk'uruzi kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Nibavuga urukundo ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe muza mwumva urukundo. Iyo dushaka ibara tugize imbwa cyangwa imbwebwe ikazihindura abantu ibigira mu bushobozi muza mwumva urukundo. Imana iyo tuyirebye mu rukundo rwayo kuri twe turavuga ngo tuguhaye 100% Mana nta deni utugiraho. Cyo ni cyane. Cya kabiri tuje kuri Yesu. Nimubona iyo muvuga ngo Yesu yaritanze aradukubitirwa aratuha muza mwumva urukundo ku rukundo rwa Yesu. Kuri Yesu iyo dusomye urukundo rwe kuri twe ku Mana ni 100%. Kuri Yesu Imana kuduha isi n'ibirimo ikaduha umwana wayo ku rukundo rwayo ni 100%. Iyo tugarutse kuri Yesu kureba ingene Yesu yatwitangiye. Yesu tumukunde cyane tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Muzamwumva ko urukundo kugira ngo Yesu yifate yitange bamukubite bamushinyagurire bamupfura ubwanwa bamucikure uruziga bamusha baramufashe bamwambura imyenda. Hari akantu abakatolika baza bakora bashize akantu hano bene hagurye biriya ni kinyoma. Yesu bamwambuye imyenda uko yavuye mu nda ya Mariya kurya umwana ava mu nda ya mama wameze. Hari umwana uzavukana kabutura Yesu ya karya baza bamwambika
n'abaroma gusa babikoze b'abagatolike. Baramufata bamukiniraho ngo barangize bamwambika ubusa uko yavutse, baramufata baramumanika ku musaraba ku mugaragaro. Ibyo bintu ni mu bisoma ayo makuru muza mwumva urukundo. Iyo dushitse kuri Yesu tuvivura urukundo, turakavuga ngo Mana waradukunze, ku ruhande rwawe Yesu waradukunze. Hanyuma soza iyo ntabwo tugarukiraho, iyo tugarutse ku rukundo rw'Imana tukaruririmba haleluya haleluya Yesu tumukunde cyane, tukabishyira mu gisirimba tukaza tugenda gutya sogopa twaririmbye umukunga, tukavuga urukundo rwa Yesu, tukavuga urukundo rw'Imana, tukavuga ingene yadukunze, tukavuga ingene yatwitambiye, tukavuga igorigota, tukavuga imibabaro, tukavuga urugendo rwe rw'umusaraba, tukavuga ingene Imana yadukunze. Ya makuru yose y'urukundo tukarangirizaho. Imana izitureba ikavuga ngo ariko muri systeme y'urukundo haba ibintu bibiri, haba inzira zibiri. Inzira ya mbere ni ugukundwa, inzira ya kabiri ni ugukunda uwagukunze. Haba inzira zibiri, urukundo ruryoha haba hakoreshejwe inzira zibiri. Icya mbere ni uko twakunzwe, icya kabiri natwe uwadukunze tukwiye kumukunda. Iyo turirimbye urukundo rwe ataririmbye urukundo rwacu, urwo rukundo rusha muri reponderi. Reponderi murayibuka? Ubundi ugihaba kubera ko amayinite yabaye menshi, MTN yabikoze neza. Iyo dukunze Imana iyo duririmbye urukundo rw'Imana ariko Imana itaririmba urukundo rwacu, birangira urwo rukundo rubaye imfabusa, rubura agaciro. Urukundo nyarwo Imana yishimira cyane kuko yatugize abo turi uyu munsi, turi abana b'Imana. Imana irabyishimira cyane. Imana yishimira cyane iyo ubona turi mu rukundo rwayo, irabikunda cyane. Ariko Imana yishimira cyane nyuma y'urukundo rw'Imana n'urukundo rwa Yesu, Imana yishimira cyane iyibona tuyikunda nk'uko ijambo ryayo rivuga, bikuzuzanya. Iradukunda turayikunda, iradukunda turayikunda. Yabireba mu buzima tubayemo ikabona turayikunda. Apana kuvuga ngo ihora idukunda. Ya turirimba urukundo rw'Imana ariko itaririmba urukundo rwacu, urwo rukundo ruba imfabusa. Hari igihe tuzakanyarira abantu bazi kwihana cyane bo mu ADP. Imana imbabarire kwifuza, Imana imbabarire gucumuzwa n'imyenda, Imana imbabarire ubuzima tubamo kenshi. Imana imbabarire kudatanga icyacumi, Imana imbabarire ngo gucumuzwa n'ibi. Ubuzima bwo guhora tuvuga ngo Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire. Imana ikunda kudusaba imbabazi. Mbaho urugero rwiza, hari umudamu umwe hano i Kigali, umuntu yambwiye amakuru yiwe. Uwo mudamu yari umupfakazi. Uwo mudamu yari umupfakazi, umugabo yaramusigiye ubushobozi butari bwinshi cyane ariko biragaragara ko bwari buhari. Yari afite inzu ya etaje nziza ayikodesheje, ibabeshejeho. Umudamu arareba aravuga, afite umwana umwe w'umuhungu, aravuga ngo uyu mwana ndashaka kumukorera kugira ngo sigare gutyo, ariko umwana yige neza, azagira ubushobozi, ibi bintu byose mbimurundeho, namara kwiga ubumenyi bwe buzozana ibindi. Arabimasha mu mutima, arabikora, agenda agurisha inzu ye ya etaje. Umwana ararangije segonderi, amwohereza mu iriya bazaje kwiga mu Buhindi, amwohereza mu Buhindi. Afashe inzu ya etaje ye yakodeshaga aribabeshejeho, arayigurishije, afashe umwana amwohereje mu Buhindi. Ngo amara gushika mu Buhindi, umwana amaje mu biyobyabwenge, yamaje mu biyobyabwenge, yamaje mu biyobyabwenge, yamaje mu biyobyabwenge.
ngo baruhe baramufunga, ngo bamare kumufunga iriya polisi iriya barareba ibyangombwa, baramureba nyine babona n'umunyarwanda, baramutransfera bamuzana hano, bamuha polisi, bamukura iriya baramuzana bashyitsa hano bamuha polisi ngo bashike hano. Uwo bamubonye nyine babona wapi n'umuntu wacanganyikiwe, baje kumugorora iriya bazabajana iwawe. Nyina ntibari bagikomunika cyane, kera yari yaragiye kundi. Arategereje umubyeyi arategereje. Iyo kese hari umuntu wayimbwiye ko yabayeho. Arategereje akirakesa, abaza abandi bana ati yagiye mu biyobyabwenge kandi polisi yaramutwaye. Ngo buke agerageza nyine gushaka kuri ubushakashatsi, arabajije ati uwo mwana koresha bari yariya, ati uwo mwana baramufashe baramusubije iwabo i Rwanda, ngo bashike babahaye polisi, aje kubaza kuri polisi umwana umeze gutya na gutya, ngo ashika uwo mwana ari iwawa. Mumbwire namwe, ndashaka icyo nendaga kuvuga mw'abantu, ni mwumve ingene bibabaza cyane. Kuri uyu mwana, ku ruhande rw'umwana umusanze bwa mwotsi w'urumogi mu mutwe, ukamubaza ngo se mama wawe aragukunda, iyo uvuga ngo 100%. Ikimenyetso niki? Yagurishije etaje ku bwanje kugira ngo arengere ubuzima bwanje nzobeho neza. Urukundo rw'umwana, ubu mwana afite ibihamya, natwe twumvisha ayo makuru dufite ibihamya. Uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza 100%. Wa mubyeyi uri mwiza, yego. Wakoze iki? Dore igihamya. Wa mwana we, tugaruke ku mwana, ku rukundo rw'umubyeyi n'umwana. Uri iki? Ndi ikigoryi, ndi umujiji, ndi umuswa. Uyu mwana ni iki? Ni umuswa, ni ijiji, ni ikigoryi. Wa mubyeyi uri iki? Wa mubyeyi we, mfite amanota 100% y'urukundo rw'umwana wanjye. Niko mu mwuka bimeze. Uyu mwana aramutse afite ubwenge yohimba indirimbo yo guhimbira nyina, kubera ko yabaye umubyeyi mwiza. Ariko nyina agiye guhimbira indirimbo y'umwana, yovuga ngo hari indirimbo kera muri Kongo bagazaririmba ngo yabyaye umwana yagize gute, ngo yabyaye umuyaga uhuha. Umwana wasigaye mu nda yabyaye wa mwana we uriki bure. Ugani wao ni ngo bure. Imana ni kirebe, turemba urukundo rw'Imana, murebe urukundo rukomeye cyane bahawe n'Imana ihoraho, bahinduwe abana b'Imana. Aho ku Mana biri 100%. Yego garuka kuri rwa rukundo, uzamugira ngo igomba kudukunda twebwe tutayikunze, ngo tuyubahe tuyishime uko byanditse mu rukundo. Yagaruka ndebera babana uko bakwiye kunkunda, kugira ngo urukundo biraryoshe cyane. Iyo ukunda umwana kuzageza azagira nawe agukunda, kandi kugukunda k'umwana si ukukubwira ngo papa ndagukunda, ni ukubona ibyo wamwigishije kuko yagendeye mu nzira izamugirira umumaro, ukavuga ngo uyu mwana arankunda kubera ko yanyuma. Ariko iyo usaze bamufunze bamukubise ari mu bimogi, uzuvuga ngo ntibiryoshye kurere mu rukundo rw'Imana. Ikindi cyane narakivuze ejo bundi muri Alarm, kuvuga urukundo twama tuvuga ubutwari bwa Aburahamu tukavuga ingene yakunze Imana. Twebwe twama tuvuga Aburahamu yakunze Imana, atanze umwana wayo. Hanyuma Aburahamu akareba ese uriya akaramvuga. Hari indirimbo ya Yuzi zivuga ngo kibuga tuvuga nisi turimo. Ikibuga tuvuga ofete, ikibuga Aburahamu yavuyemo yahise adupasiriza natwe tukirimo. Noneho muri cya kibuga tukavuga imbaraga za Aburahamu. Haleluya, Aburahamu yatanze umwana w'umuhungu, agize imyaka 100 atabyara, tukamaturira. Haleluya. Aho nani ajya ninde
Yefuta ataza umwana we, ayi mwana we. Hari abagabo bazi kubivuga, abagore bagira ama emotion ha bakama baturitse ndo bakama. Yefuta ataza umwana we, akama avuga ingene yatwaye icuma, akamashika kuri kyage, ayi tukama duhera. Yefuta ataza umwana we, hanyuma tukama tugenda tukavuga ingene Yoshua yarwanye ubuhangange bwa Yoshua, imbaraga za Yoshua kazi yakoze, tukavuga ngo haleluya, ngo ingomana we. Tukavuga Pawulo, ubutwari bwa Pawulo ingene yaraye mu nyanja, ingene atagiraga inzu, haleluya, ingene atashatse umugore, yatabonye abana. Tukama twuzuzwa tukavuga ngo Imana we, ngo ariko dukunda Imana. Tukahava tukama tuvuga ninde humwe Sadraka, Meshaki na Abedenego ngene bataho mu muriro, mu ifuru y'umuriro. Tukama tuvuga haleluya. Umugabo kugira ngo atereme emotion cyane, iwe akama baza karira. Hari umuvuga butumwa zamavuga ubuhangange bw'abasadraka, akama baza karira ngene bataye basadraka mu muriro, akama baza karira. Abantu bose bari mu iteraniro bakama barira. Hanyuma akagaruka, ese ubutwari avuga iwe yageze ku 10 biza bigenda gute? Bakareba mu ijuru, Baburahamu bakareba, kararizwa nuko natanze umwana waje. Muva amateatre tubamo, uku turi abantu ndituzi tubamo. Kavuga ubutwari bwa Pawulo, muzi Pawulo ingana yabiga, ukamuvuga tukamaturira. Abakobwa basikubiririmba bakamabishira mu majwi, tukamatwiruka. Jacques niwe wa mbere azamadusaza, azayinjira akamadusaza tutaramenya icyo dusajije, tukamatwiruka. Twarangiza Pawulo akavuga tese ko bavuga ko ntashatse ndintwari, ikibuga nakirangishemwo, natsinze 100%, ntsinda 10%. Ibo bari mu kibuga. Mana mbabarire ucumuzwa n'imyenda, Mana mbabarire kwivovota, Mana mbabarire eseba. Message yanje, duhindure system. Gora tuvuga ubutwari bw'abandi, ariko twashika mu kibuga 10 amaturo asanzwe. Mwabonye abantu bahagurutse bagiye gutanga amaturo, biteye isoni. Mwabonye wakoze papa, duhaguruke dutanga amaturo, nabaze ndareba biteye isoni. Hanyuma nituvuga Pawulo, twatwama twiterera ngo Pawulo iyo system ndiba amaturo 500 igihumbi. Simvuze ko hari abantu baza banaburara bibaho, ariko ingene dusetize mu mutwe za ministeri za gisubizo za larume nukuza gusa tukaza turimba ubutwari bw'intwari zituza tuvuga. Batanze abana, batanze ubuzima, batanze amaraso, amafaranga yo ndavuga. Ba Yohana ntiyagiraga umwenda, yagaza yambara uruhu. Tukaririmba ingene Yohana yagaza yambara uruhu, ariko twashika kuri tere natwo tugomba gukora n'amafaranga 500 igihumbi, ibihumbi 5. Abantu 3 bane 5 ibyo tuba turimo, tuba twajana ugira gute? Imana tubabarire kurangara. Ku rukundo rw'Imana titurufiteho ni 100%. Ku rukundo rwa Yesu ni 100%. Ku rukundo ntabwo bigarukira. Ku rukundo twebwe tugomba gukunda Imana naho bizengiye. Iyo tubikoze gutyo tuba tubikoze neza. Iyo tutabikoze gutyo tuba tubaye abantu tutazi ibyo tubamo. Imana tubabarire. Reka duhaguruke twese. Ugiye gutekereza neza aho wananiwe. Baririmbye mutambuke. Turatsinze tuvugiki manurinye babazi
tugiye gusenga baririmbye mutambuka hano ni mu ishuri iyo tuvuga nta muntu tuba dutunga urutoki ahubwo tuba tukweretse ijambo ry'Imana ngo uryigereho aho watsinzwe uyu munsi wa none wohatsinda wofata ingamba zaho watsinzwe ntukamere nka wa mwana umubyeyi yakoze ibishoboka byose kugira ngo azagire ubuzima bwiza ariko bikarangira agize amatwi mabi arangirije mu buzima bubi ntibikabeho uhindura iyo system ni ukuririmba urukundo rw'Imana ariko Imana ikavuga natwe urukundo rwacu niko byagenze kuri Aburahamu niko byagenze kuri Isaka niko byagenze ku bahanuzi n'intwari zose nimba hari ikimana yavuze ku buzima bwawe hagarara ku musozi n'ukuri zabishi hari ikimana yavuze ku buzima bwawe ipfa kuba ariyo yabivuze aho washoboye hakomereze aho watsinzwe hubake hongere hasubirane hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe hari imigenderanire Imana yavuze ku buzima bwawe hari umugisha Imana yavuze ku buzima bwawe hari ukubaha Imana yavuze ku buzima bwawe hagarara neza ipfa kuba hagarara neza ishobora kwivuguruza haleluya zamura ikiganza cyawe Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu utubabarire Mana aho twananiwe aho twagawe aho tutakoze neza aho twirengagije umwanzi akabara hanyuze akadusenya utubabarire Mana uduhe kwisubiraho uduhe kwisubiraho uduhe kwisubiraho uduhe kwisubiraho uduhe kwisubiraho duhe kugarura imigenderanire myiza ya Mwuka Wera ku buzima bwacu Mwami Imana yacu uduhe kugarura twubake la vermeza la constance la maiganos les tremesations every for gloriness la minisation everything de bonda Mana isezerano ryera tugirire imbabazi aho tutakoze neza buri muntu wese umwibutse ubirebe abirebe yongera arebe mu izina rya Yesu Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu turagukunda Mwana turagukunda Mwana ugira icyo ukora izina ryawe ryiza rishimwe ku buzima bwacu urakoze Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze mukunzi urakoze mucamanza mu izina rya Yesu amen.